Asikenjalo sivakashela even labo makhelwane eSwatini silandelela umhlangano lethimba lesadakhe kulandzela Tigameko takamva kuleli live. Sikhulumisana nelunga leParliament Mdudu Simelane kuvakabandi ngalomhlangano. Sivusele Simelane sikwamukela indzaba leSwati la kweSABC1. Egameni la Jesu siphilile siyabonga kungena eluhlathini babeni. Njengengcenye abantu abahamba embili kulomkhankaso wokuletha inguquko kuleli live. Ingabe niuhambele lo mhlangano tithini tiphumo tawo nangabe nakawuhambeli kube yini isizathu? Angedlulise kuJapa nokongisho ukuthi sitholile ngetimbobo temuhlwa ukuthi bafikile bakaSadak Choika beta eSwatini njengekusho kwabo ekhasini labo kodwa angisho ukuthi lokhu sijabhisako ngilokuthi letinhlangano nalesive the faces labe amemetela noma labe acela lushintsho abakakhona ukuthi badibane nalabo bakaTroika but lesikuvile ukuthi Troika ukhonile kuhlala nahulumende ngingaqinisekisa ukuthi ke mina bangishayele laba betanga phandle basho ukuthi Troika utawucela ukukhuluma nami manje bekungasi bafuna ukukhuluma nami ngelucingo lathi ke lami angihambi ngedwa kucala kwesibili sineke sikhulume indzaba deliver letinkulu kangaka ngelucingo ekuhambe nje imizuzwana base babuya bathi ke cha ngalokho basibona sidingo nesisindvo bacela kuhamba babuyele emuva batawubuya masinyane msakathi ke kungilimete ukuthi ungashiya tithumbu ungashiya abantu babulalana ungashiya impi inje uthi ngidawubuya uthi masinyane ungalibeki lilanga ukuthi masinyane ngini kube nangemuva simo sesifike kulesigaba sokuthi njengoba ngikhuluma nawe sekuconfirmanywa nama kuqinisekiswe 54 webantu emashumi lasihlanu nakune labasishiyile labalimele labasetibhedlela labanye tinhlavu tingekhathi kubo tiye bayenga emakhulwini lamabili labanye babotidumbu ngikhona titholakala emeneni labadutshulwe balashwa khona ngombutho emasotsha seSwatini sibi kakhulu simo siyacela ukuthi Troika akakuthathe kube serious angasho ukuthi masinyane abeke ama time frames ukuthi sitawufika nini tobona inhlangano leticela lushintsho njengoba simbonile kuMende. Ngabe angeva ukuthi kube yini isizathu ukuthi njengoba nihamba embili kuloku nina abantu abambili lemkhankaso njena banganitsinzi Uthumala lokukhulu nanyalo ngicabanga ukuthi inhlangano yaSadak itendele phansi futhi ikhomba umhlaba ukuthi ayisiyo committed noma ke emagama lewashoko akasiwo mani lasinika lithemba liqinile kodwa ke mina ngingumuntu lomethemba komuntu ate akhombe ngalokusobala ukuthi akakathembeki ngisafuna kube themba ngisatitshelile ukuthi nyalo nje batawusinika ema time frames ukuthi cha sitamhlakabani sinibona kusuka ngabantu sikhathi kihleleni so asikanikwa nje sizathu sitshelwe nje ukuthi ba busy bajakile ngamangala ke ukuthi uthe kutolamula abantu bayabulalana ubusy ujakile sengingaphindze ngisho nje umsakade ukuthi uvakele lo ngdunankulu athi sekunconywana abantu abaphume baye emisebentini live selikahle ngathi buda ke lokuthi ngoba phela uhulumende kushito yena ukuthi kunebantu labathengwe eNingizimu Afrika kutodubula sive lo sekuthiwa siva semsebentini sebabanjiwe lama mercenaries nyalo njengekusho kwabo ukuthi kunema mercenaries lokho kokukhomba ukuthi uyathi uhulumende ukuthi bekunemasotsha akhe lababula labantu so wathethe wabekela wabeke khona sothi ke bantu ababuyele nalokuthi umsebenzi imuni lotawuthi bantu abaye kubo kube la ngaphandle kuyaluka emasotsha akhe sibam adubula umuntu lo hamba angakaphoqi umuntu kubi kakhulu msakade eSwatini siyamkholwa ke jankulunkulu ukuthi utawusebenzisa Sadak Troika asebenzise inhlangano zemhlaba asebenzise bomakhelwane emave emhlaba kusonzela batawubukuse emaswati kungakaphinzi kwabheduka lokukhulu kwafa abantu labanengi kwalimala impahla siyakholwa ukuthi wonke lo mawe kubulana empahla utawukuma njengoba sincenga emaswatini ukuthi ivandalism neludlame alungabi khona ngalokunjalo nakuhulumende akasuke phela emasotsha ladubula abantu. Sibonga kakhulu Simelane isikhathi sakho.